Nikšićanin Dragan Domazetović donedavno je bio redovni platiša struje, a onda mu je pametno brojilo, kako tvrdi, krajem prošle godine zagorčalo život i pretvorilo ga u lopova. To da je lopov nije ni stigao da utvrdi nadležni sud u zakonski propisanom sudskom procesu. Utvrdili su to radnici Cedisa u rutinskom pregledu brojila, i to nakon što ih je Domazetović pozvao da prijavi kvar zbog učestalih prekida u napajanju. Zapisnik koji mi nije uručen, koji sam ja iz arhive dobio, kad sam pročitao, vidio sam da su oni navodno sa tim uređajem Zero otkrili da ja kradem, da moj, odnosno sat njihov, a koji je vezan za moju kuću, pokazuje da smo glasali lop. Baš tako. Šta kažete na taj nalaz? Ne znam otkud, kako, šta. Vjerujte mi, oni su tamo naveli da je to na osnovu nekog uređaja za ispitivanje zera, i da su tu utvrdili da ja umjesto... Da li vas je taj uređaj snimio kako kradete struju? Naravno da nije, znači ja nisam gledao, nisam bio tu, nisam bio ni prisutan prilikom te njihove kontrole. Pojma nema o čemu se radi. Njegov slučaj nije izuzetak. Zapisnici u koje smo imali uvid, a koji su završili u rukama advokata nakon očajnih pokušaja građana da dokažu da nijesu krali struju, pokazuju matricu po kojoj Cedis kreće u obračun sa potencijalnim lopovima. Radnici prvo izlaze na teren sa zakonskom obavezom da, po pravilu, pozovu domaćina kojem se struje obračunava na datom brojilu. Po zakonu o energetici, u slučaju sumnje u krađu struje, radnici Cedisa nijesu ni dužni da se najave, ali vlasnik mora biti prisutan prilikom kontrole. Samo ukoliko potrošač ne pristane, imaju pravo to da urade bez njegovog prisustva. Gotovo bez izuzetka, radnici stanje uzimaju sami, a zatim u zapisniku konstatuju da kod kuće nema nikog i zapisnik ostavljaju u vrata. Tu se završava njihov posao, a sa gašenjem struje počinju muke potrošača. Blagota Novosel, glavni inspektor za elektroenergetiku, smatra da je način na koji danas Cedis utvrđuje ko krade struju pun propusta definisanih, slučajno ili ne, baš zakonom o energetici. Praktično imamo jedan postupak koji se vodi bez prisustva stranke i na bazi utvrđenog stanja koje je jednostrano jednostran uvid obavljen i napisano to što je napisano u zapisniku. Na bazi toga proističu sve ostale obaveze, obračun, neovlašćene potrošnje, obaveze plaćanja i tako dalje. I poslije stranci u principu postane uzaludno što ona priča da ona ne zna ili da nije ona to radila. Sve ovo Cedis crpi iz zakona o energetici koji toj kompaniji sa monopolskim položajem daje apsolutnu moć u odnosu na potrošača. Prenosimo odgovor koji smo dobili od njih. Zakon o energetici obavezuje Cedis da, ukoliko utvrdi krađu, bez prethodnog upozorenja obustavi isporuku električne energije korisniku i preduzme ostale mjere u skladu sa zakonom. Dakle, ukoliko nadležne ekipe utvrde nepravilnosti na mjernom mjestu koje nedvosmisleno upućuju na krađu električne energije, slijedi isključenje korisnika sa mreže, nakon čega se vrši obračun neovlašćene potrošnje. Kad se jednom završi obračun ukradene struje za koji se uzima tromjesečni prosjek, a koji u slučaju Domazetovića i još nekoliko sličnih obračuna u koje smo imali uvid, bude i po nekoliko hiljada eura, potrošači upadaju u novi Cedisov lavirint, plaćanje duga ili život u mraku. Stranka ima pravo da se obrati određenom tijelu u snadbijevanju koje je nadležno za rješavanje po prigovorima. Opet u Cedisu, znači? U snadbijevanju. Elektroprivreda, snadbijevanje u okviru elektroprivrede. I to je jedan pravni subjektivitet. Drugi pravni subjektivitet je Cedis. Ali su opet relativno interesno vezani. Čerka, firma i tako dalje. Sad, malo je to apsurdno da se žale onima koji ih malte ne... Ovo obraćanje tom tijelu ne isključuje sudski postupak. Dakle, pravo na sudski postupak je uvijek tu. Da li mu prigovor vraća struju? Ne. Da li mu sudski postupak vraća struju? Ne vraća struju, a sudski postupak tek po privremenoj, eventualno po privremenoj mjeri suda. Tako Cedis pod svojevrsnom prijetnjom da će ga isključiti sa mreže, ili su to već uradili, zakonskim mehanizmom zaštite svojih prava kao distributera struje,
Potrošaču zadaje posljednji udarac s predlogom da potpiše tipski skrojen dokument pod nazivom Ugovor o priznanju duga za neovlašćenu potrošnju struje. To je pomalo nevjerovatno. Znači, moja žena koja je bila u distribuciji da se informiše, da vidi o čemu se radi, ona je bila izložena strašnom pritisku. Znači, to su oni govorili da ako ne uplatimo, struja će nam biti isključena do daljnjeg. Kako vam to kao potrošaču u današnjem vremenu zvuči ako vas neko satjera da platite dug za koji tvrdite da niste napravili ili ostajete bez struje prijeko potrebne? Kako? Znači, mi potrošači smo ugroženi. Jednostavno osjećaj da su ugrožena vaša osnovna prava i potrošača i ljudska prava i građanska prava. Znači, oni vas optuže, oni vam sude, oni vam presude, oni vam sve imaju, sve mogućnosti jedne velike ucjene, jednog velikog pritiska. Potpisivanje sporazuma je smatrano da je priznata krivica i tu nema nikakve dileme. Međutim, ako je to vezano, kako jeste u ovim propisima, pravom distribucije, da isključi struju ako stranka osporava obračun, onda oni sve rade po zakonu, ali stranka je dovedena u poziciju da viče lopov sam iako nijesu. Za zaštitnike potrošača i pravnike sa kojima smo razgovarali, ovakvo tretiranje je čisti akt pravnog nasilja, bez obzira na to da li se radi o nesavjesnom ili poštenom građaninu. Krivicu, krađu struje utvrđuje se u sudskom postupku, ne od strane CEDIS-a. Ne možemo mi baš tako samo na osnovu sumnje i pretpostavke da neko krade ili ne krade struju zaključi da je u pitanju krađa. Oni donose na kraju krajeva zakone koji njima odgovaraju, koji nijesu u saglasnosti sa drugim zakonima, a koji bi morali biti saglasni, kao na primjer Zakonom o zaštiti potrošača, i pritom znači ni na koji način ne dokazuju da je zaista neko neovlašćeno trošio struju. A šta dokazuju? Ne dokazuju ništa. Oni su iznijeli brojila na ulice i vi vidite, oni su dostupni svakome, svako može da ošteti brojilo i jednostavno, znači njihovi ljudi idu i gledaju je li koje brojilo oštećeno ili, izvinite, može ga svako oštetiti, pa i oni koji idu da ga kontrolišu mogu da ga oštete. Ljudi dok mirno spavaju, znači njima je neko oštetio brojilo i oni su optuženi i osuđeni da su krali struju. Kao po onome kad je vas tuži, kad je vam sudi. Ko je mogao da ošteti? Mogli su jedino oni koji su imali dostupnost satu. Da li namjerno, da li nenamjerno, kako je došlo do toga i kako je moguće da je svo vrijeme taj sat od kad je postavljen pokazivao meni da trošim manje ili više, pojma nema. Samo znam i ovo, da nakon izmjene sata, znači nakon što su promijenili sat, ja plaćam manje račune. I to je činjenica. Znači sad plaćam manje, iako objektivno mi trebao da plaćam više, imam prinovu, koristim više i mašinu za pranje i sve ostalo, ali su mi računi manji. Znači mi smo svi potencijalni lopovi struje. Svima se nama to može dogoditi. Teško da krajnji potrošač može uspjeti u postupku pred sudom, zato što prizna da je neovlašćeno koristio električnu energiju. Znači on prihvati odgovornost, potpiše sporazum i nastavi da plaća nešto što nije potrošio. A može li da ne potpiše sporazum? A i ostaće bez električne energije. Znači teško je u današnje vrijeme nezamislivo da neko funkcioniše bez električne energije. Ali zašto mu ne uključe struju pa tokom postupka nek se utvrdi? Pa to je zloupotreba CEDIS-a u odnosu na krajnje kupce. Jer koristi mogućnost da isključi sa distributivne mreže kad posumnja, odnosno kad pretpostavi, što nije dovoljno, ali eto tako se radi. Mi smo imali toliko primjera da ljudi imaju u kući malu djecu, bolesne ljude, teško bolesne ljude i da ništa nije pomagalo. Mi smo nešto pokušavali čak privatnim vezama, tako da kažem, pa da ljudima uključe struju, pa onda neka ide sve svojim tokom, neka ga optuže za krađu. I naravno, neka se dokaže, ako se dokaže da je krao, zna se, kao i svaka druga krađa, mora biti sankcionisan. Međutim, ovdje se ne radi o tome, nego jednostavno ucijenjen je građanin
kome su takvu odluku donijeli, on je ucijenjen, ako ne plati nema struje. Možete zamislite da ljudi nemaju struje i zamislite da plate 4.000 od jedan put za struju. U Zakonu o zaštiti potrošača imamo taj institut gdje nesporni dio računa stranka ako plati, onda smo dužni, odnosno CEDIS bi bio dužan da dadne nalog snabdijevanje da se priključi. To se često ne događa iz razloga što nije u zakonu do kraja precizirano ko utvrđuje šta je nesporni dio računa. Jer elektroprivreda, dakle kažem, provede određena mjerenja i po pravilniku izračuna koja je količina energije potrošena. Dakle, to više nije sporni dio računa po njima. Tek, znači, sud to može utvrđivati. Opet, u međuvremenu oni nemaju struju. Podatak koji smo dobili iz CEDIS-a pokazuje da je ta firma, nakon pravnog razdvajanja od elektroprivrede Crne Gore od jula 2016. godine do danas, potpisala sa potrošačima preko 850 sporazuma o priznanju krivice s ukupnim potraživanjem od 1.200.000 eura. Od tog broja u Nikšiću su imali 178 sporazuma, ali prema podacima koje smo dobili iz osnovnog državnog tužilaštva, podnijeto samo 37 krivičnih prijava za krađu struje, iako ih krivični zakon obavezuje da procesuiraju svaki slučaj za koji smatraju da postoji krađa, što bi značilo da moraju imati krivičnih prijava koliko i sporazuma. I to je još jedan dokaz da CEDIS ima monopol i da može da se ponaša tako kako se ponaša. Novosel smatra da jednostavno treba promijeniti kompletan način utvrđivanja krađe struje. Nakon 38 godina iskustva tvrdi da sadašnja metodologija izjednačava stvarne kradljivce i poštene potrošače. Da se taj institut dokazivanja vrati u sistem, da to dokazuju kompetentni ljudi i s aspekta struke i s aspekta pravnog osnova. Dakle, preko vještaka, preko suda i ko je krao najoštrije kazne koje imaju za ta djela i naravno naknade štete koju je stvarno pričinio, a ne nekakve koju smislim ja u metodologiji. Na taj način bi evidentno izbjegli da ljudi koji su nevini da ne dođu u poziciju da budu proglašavani od dva električara lopovima. To je suština priče. CEDIS, smatraju naši sagovornici, samo na osnovu zakona o energetici, a praktično bez ijednog valjanog dokaza da su potrošači određenog dana u određeno vrijeme na određeni način uhvaćeni da kradu struju preko zapisnika svojih službenika kojim se prosto konstatuje nepravilnost ili oštećenje na brojilu, ne samo da optužuje za krađu, nego potrošačima presuđuje bez redovnog sudskog postupka. Kao takav, u direktnoj je suprotnosti sa odredbama krivičnog zakonika Crne Gore, zakona o obligacionim odnosima, te zakona o krivičnom postupku i zakona o potrošačima.